Ih, siap amat. Magicom gua kemana ini? Brengsek. Siapa kali yang ngambil ini? Orang kaya mah manja amat ya. Pemanas nasi masih bagus. Perkara cuman kabel digigit tikus aja sudah dibuang. Coba gua betulin dulu ya. Lumayan aja kalau sudah betul mah, sudah bener mah. Gua jual lagi. Ada duitan ini mah. Gua sortir dulu lah. Lumayan lah. Apa gua jual ini dulu aja kali ya? Magicom mah gua coba betulin dulu. Siapa tahu bener. Aduh, mesti masak keju dua poe. Magicom rusak. Mau ke mana ini? Tahu ya nyaman di tukang lo apa? Gue simpen ini second loh. Tuh dagang sepi, gawe rese, nyaran kerompongan ke, sepi jasa, lu temenang iji jajan. Kayak aing mah mun keur sepi-sepi ge ya, mimu dompet bae isina 1 juta. Bahagia nah, ngopi saminggu. Tuh nyangan mah geus 5 jam ya, temenang iji jajan. Pusing sepi jasa. Ih, Magicom ya, bagus kene. Cokot gue enggak. Adanya makanya bagus sih, tambah doang ini gagal berit. Nah, masuk.